Što vašu kampanju čini različitom od svih drugih kampanja? Odgovor na to pitanje je ključan za uspjeh vaše crowdfunding kampanje. Nakon što ste definirali po čemu se razlikujete od svih ostalih, ključ uspjeha leži u temeljitom pripremanju i kasnije provođenju aktivnosti vezanih za vašu kampanju. Ne možemo dovoljno naglasiti koliko je važno pravovremeno se početi pripremati za crowdfunding kampanju. Nakon što ste definirali ideju, nakon što ste okupili tim i nakon što ste napravili temeljiti financijski plan, važno je izabrati model crowdfundinga kojeg ćete iskoristiti, kao i platformu na kojoj ćete lansirati svoju kampanju. Odabir crowdfunding platforme za vašu kampanju ovisi o 3 pitanja. Prvo, koliko je široka vaša mreža podrške. Drugo, koji model crowdfundinga uopće želite izabrati. I treće, koji je minimum sredstava potrebni da bi realizirali svoju ideju. Ako se odlučite na donacijski crowdfunding, možete birati između donacije.rs ili global givinga. Ako se odlučite na nagradni crowdfunding, tu birate između Indiegogoa i Kickstartera. Ako se odlučite na equity crowdfunding, možete izabrati platformu poput Funderbeama. A ako se odlučite na landing-based crowdfunding, možete izabrati nešto kao Landing Club. Naravno, postoje još tisuće i tisuće drugih crowdfunding platformi, međutim ovo su samo neke od njih. Zamislite sljedeću situaciju. Vidite kampanju koja vam se sviđa, dođete na stranicu kampanje i vidite da ste vi prvi koji bi trebali uplatiti. Šansa da ćete to napraviti je dosta niska. Upravo zato mi preporučujemo da se počne širiti kampanja i govoriti svima da uplate tek kad imate inicijalnih 30% već uplaćenih u kampanju od ljudi koji su vam to obećali. Na taj način postižete psihološki efekt da svi podržavaju kampanju i onda je šansa da će vam netko novi uplatiti puno veća. Najčešći je sljedeći scenario. Najviše uplata se događa na početku i na kraju kampanje, dok je sredina kampanje relativno tiho razdoblje. Međutim, valja i tada održavati momentum, zato što ako prestanu uplate, svi će imati osjećaj da nešto ne valja i prestat će uplaćivati. Zato je važno održati nekakav kontinuitet i imati barem jednu uplatu dnevno, čak i tokom tihog razdoblja. Za vrijeme tog tihog razdoblja ne bi trebale stati aktivnosti. Trebali biste stalno podržavati ljude da uplate, pružiti im informacije, na razini tima organizirati različite događaje i poticati ljude da govore o vašoj kampanji. Momentum je potrebno držati do kraja kampanje. Zato je važno stalno komunicirati društvenim medijima, objavljivati objave u novinama, organizirati događaje, uključivati ljude, pružati im nove nagrade i nove načine da se priključe. Poticati ih da govore o kampanji svojim prijateljima, oni koji su već uplatili, dati im priliku da uplate još za nekakav dodatni perk ili nagradu i na taj način držati čitavu priču toplom. Dobar način za potaknuti ljude koji se nečkaju hoće li uplatiti ili ne je ograničiti vremensko trajanje određenih nagrada te ih također ograničiti u brojem. Na taj način će ljudi koji nisu sigurni hoće li uplatiti ili ne biti spremni uplatiti vam novac u zamjenu za nekakvu nagradu. Vaš plan crowdfunding kampanje sigurno pretpostavlja uspjeh. Međutim, ako ne znate šta ćete sa sakupljenim sredstvima napraviti i ako ne znate kako ćete se ponašati dan nakon crowdfunding kampanje, zapravo niste spremni. U sljedećim videima ćemo vidjeti više o tome što se događa nakon crowdfunding kampanje, ali za početak je važno zapamtiti sljedeće. Prvo, zahvalite svima koji su vas podržali. Drugo, pošaljite nagrade svima kojima ste ih obećali. I treće, obavještavajte zajednicu o tome što se događa s vama, sa vašom kampanjom i vašim projektom. Na taj način ćete uključiti ljude i spremiti ih na možda buduću crowdfunding kampanju.